ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Aku dingin loh mayu nang dinginan. Nggih. Dingin Sampeyan dhewe. makku seni. Sampeyan dhewe ya rewang, iki ya rewang. Mas, buatku ya Mas. Ki ditoto kene ayo. Ya tuh kilah. Toto kono ae tak jupukne anu opak-opake. Kuwi. Kilo posisine ngene iki lah. Kondisi pawone sepi.